برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. البدل أرسلنا وحبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته وأنصار وأتحاره. ثم إلى رسولنا ما عجل الله عمل به سواسينا الفاق المقدم محمد بن علي بعلوي وأصولهم وفرائهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم يرحمهم يعلي درجاتهم في الجنة ويد علينا من أسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعتهم في دين ودنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة أرواح سادتنا سفيد المحققين والعلماء العاملين إنما كانوا من شارق الأرض لمغاربها أن الله يغفر لهم يرحمهم يعلي درجاتهم في الجنة ويدعو علينا من أسرارهم وأنوارهم وعلوم نفاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفضل أرسلنا وحبينا عملتنا صاحب راتب قد بلد شاقة العباد وبلاد حبيب عبد الله بن الحداد وأصوله وفروعه وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم يرحمهم يعني درجاتهم في الجنة ويدعو علينا من أسرارهم وأنوارهم وعلوم نفعتهم في دين ودنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أرفدنا الله يفاد الحجاج وزر المسافرين من المسلمين في البر والجو أجمعين الله يصابهم سلامة ويرضوهم من أوطانهم سالم من كان محفوظ مرزوق به خير ولف وعافية وأن الله يطول عمرنا في طاعة الله ويشفي مرضانا مرضى المسلمين وأن الله يجنبنا الفتن والمهان ما ظهر منها وما بطن ثم الأرواح وأمواتنا خاصة وأموات المسلمين أجمعين عما ومن يد حسن الخاتم عند الموت في عافية وإلى آخرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فتح بالقبول وتمام كل السلام وشلاء شان ظاهر باطن في الدنيا والآخرة دافية كل شر جلبة كل خير لنا ولأحبابنا ولوالدين مشاهدين في المعروف والعافية والأنية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا ما تقاه هدى والعافية والموت على دين الإسلام والإيمان بلا منعة ولا امتحان بحق سيدي وليد عدنان ولكل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا وافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك العظيم سلطانك سبحانك لا نثني عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضي ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحيد وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض من عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستبدك دياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا
اللهم فتنا وإياهم في كنافك وأمانك وإياضك وجوارك من كل شيطان مريض وجبار عن وذي وذي بقي من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم حثنا بالتقوى والاستقامة وعدنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك السميع الدعاء. صل اللهم بجمال الجلال وارزقنا كمال متعبة الظاهرا باطنا يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. بمسر منا لا تهتك ستر عنا وآفنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا لا تهتك ستر عنا وآفنا وكلنا حيث كنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا لطيف لم يزل طابنا فيما نزل إنك لطيف ولم تزل طابنا والمسلمين يا لطيف لم يزل طابنا فيما نزل إنك لطيف ولم تزل طابنا والمسلمين يا لطيف لم يزال طبنا فيما نزل إنك لطيف لم تزال طبنا والمسلمين يا لطيف لم يزال طبنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل طبنا والمسلمين يا من الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف خائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا الخائفين نجنا مما نخاف دوام فيها سبحانك اللهم وتحيتك يا سلام غير دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون
فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندعو الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها كأن ربك أوهى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا فمن يعمل مثقال ذرة ومن يعمل مثقال ذرة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ذبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده
كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تدليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي ولا يحض فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد. بسم الله الرحمن. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو
العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويؤذب من يشاء والله على كل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم وبحمده
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أستغفر الله أكبر العظيم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم ونتوب إليه أستغفر الله العظيم ونتوب إليه أستغفر الله العظيم ونتوب نستغفر إليه الله العظيم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم ونتوب إليه أستغفر الله العظيم ونتوب إليه أستغفر الله العظيم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم ونتوب إليه أستغفر الله العظيم ونتوب إليه أستغفر الله العظيم ونتوب إليه اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بحوية الكرسي وثلاثة من قل هو الله أحد والمعوذتين أثابكم الله الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات ما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحوطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا في حمدا يوافي نعمك في مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا الحمد رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم أوصل وتقبل ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللنا من قول لا إله إلا الله وما سبحنا من قول سبحان الله وما صلينا على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بهذا المجلس اجعلها يا ربنا هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة
وصدقة متقبلة نقدمها ونهديها إلى حضر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح يا إخواني من الأنبياء المرسلين والكل من هو الصحابة أجمعين تابعين لهم بإحسان يوم الدين ثم إلى رسولنا المهاجرين الله أحمد بن عيسى والفقيه المقدم محمد بن علي بعد ورسولهم فرهم جميع سادتنا علي بعلوي والفقيه المقدم ثاني لحبيب الله مسلم الشيخ بن سلمان عبد المسالي قطب الأنفاس حمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن أبي بارس قطب الشهاد وقوت العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن أبي الصحبرات وحبيب عمر بن الحداد والحبيب أحمد الحداد والحبيب الرحمن محمد سقاف وأصول فرهم ثم إلى أرواح الحبيب عقيل بن حسن الحداد أصول فرهم أوصل لهم ثواب ذلك منا إليهم واجعله نورا يسعى وتل بين أيديهم اللهم اجعل حجابا له من النار وعتقا له من النار وسترا له من النار ونجاة له من النار وسلامة له من العذاب اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران اللهم أدخل في قبرهم الروحة والريحان والفسق والرضوان والبشارة والأمان بجوارك في رفيع الجنان إنك كريم منان ربنا اغفر لنا ولإخوان سبقنا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة أعيننا ومولانا محمد بن عبد الله وأزواجه وذريته وأهل بيته الطاهرين الطيبين خصوصا إلى سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ثم إلى سيدة خديجة الكبرى وفاطمة الزهراء وعائشة الرضا ثم إلى سيدنا علي بن حسين وعلي بن علي بن حبيب محمد الباقر ثم إلى جمع الصادق ثم إلى ربيع علي المريد ثم إلى ثم إلى سليمان مهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي ثم إلى الحبيب علي بن أبو بكر الصبار ثم إلى سيدنا صاحب السمو على الحبيب عبد الله بن أبي بكر القسوة بن حبيب أبو بكر بن عبد الله القسوة العدد ثم إلى الفقيه الشيخ أبو بكر بن سالم
diberi lihat daripada akan segala isi surga dan segala isi neraka pada ada, maka adalah sekalian yang demikian itu menjadi tanda kebesaran kudrat Tuhan Azza wa Jalla dan kebesaran kekayaannya. Firman Allah Ta'ala, linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Artinya, aku takdirkan mi'raj itu bagi hambaku Muhammad, karena aku memberikannya melihat setelah daripada segala ajaib yang menjadi tanda atas kekuasaanku, bahwasanya Allah Ta'ala yang amat mendengar dan amat melihat adanya. Demikian pula firman Allah Ta'ala, laqad ra'a min ayat rabbihil kubra. Artinya sesungguhnya telah dilihat oleh Muhammad pada malam Mi'raj itu akan setengah daripada segala ajaib dan kudrat waktu yang maha besar adanya. Ketiga perkara yang ada di dalam Mi'raj yaitu karena menyatakan oleh Tuhan Azza wa Jalla akan kelebihan pangkat kudrat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas sekalian makhluk dengan kemuliaan yang diberi oleh Tuhan Azza wa Jalla pada Nabi Muhammad di dalam Mi'raj itu adanya. Keempat perkara yang ada di dalam Mi'raj itu bahwa hikmah permulaan Mi'raj itu perginya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu ke Baitul Maqdis, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada segala anbiya yang ada di Baitul Maqdis, sebagaimana ia menyatakan kemuliaannya pada segala malaikat yang ada di 7 lapis langit, dan pula menjadi tanda kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada sekalian Quraisy yang ada di Mekah, yang mereka itu sudah pergi ke Baitul Maqdis, dan mereka itu tahu bahwa Nabi Muhammad belum pernah pergi ke Baitul Maqdis. Maka ketika ditanya oleh Quraisy akan Nabi Muhammad daripada sifat masjid Baitul Maqdis, maka dikhabarkan olehnya satu persatu daripada sifat masjid itu adanya. Adapun permulaan Mi'raj itu bahwa adalah di dalam malam 27 daripada bulan Rajab sebelumnya hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setahun maka dengan izin Tuhan Azza wa Jalla maka turun Jibril dan Mikail alaihi wassalam serta beberapa banyak malaikat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke rumahnya di Mekah dan mengajaknya keluar pergi ke Masjidil Haram. Maka dibantu oleh Jibril alaihissalam akan perut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan air Zam-Zam. Sesudahnya dibelah olehnya akan dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tiada meratai sakit olehnya. Dan Mikail yang mengambil air Zam-Zam itu kepada Jibril alaihissalam, maka dibantu olehnya 3 kali. Kemudian maka dipenuhkan olehnya akan perut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan iman dan dengan segala ilmu, maka dikhatamkan olehnya dengan khatamin nubuwah di antara 2 pundak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian daripada itu kepada dipegang oleh Jibril alaihissalam akan tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan pergi kepada sumur Zam-Zam, maka disuruh olehnya akan malaikat menyampurkan air Zam-Zam dengan air Kausar, maka disuruh olehnya akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil air sembahyang ya dengan bercampur air keduanya. Maka setelah sudah, maka berkata Jibril alaihissalam, "Hei Muhammad, marilah kita pergi." Maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kemana kita pergi?" Maka berkata Jibril alaihissalam kepada Tuhan Azza wa Jalla yang mengaruniakan engkau di malam ini dengan segala kemuliaan dan segala penghabisan. Maka lalu dipegang oleh Jibril alaihissalam akan tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu keluar dari Masjidil Haram. Maka adalah di luar masjid itu sedia suatu kendaraan yang dibukakannya, yang dibawakannya oleh Jibril dari surga, yaitu buraq namanya. Terlalu elok rupanya, besarnya antara keledai dan bagla, mukanya muka manusia, pipinya pipi kuda, bulu lehernya bulu kuda, kakinya kaki unta, tapaknya tapak lembu, ekornya ekor unta.
rupanya seperti merah delima, belakangnya seperti mutiara, dengan segala bagian dari surga. Dan bersayap dengan 2 sayap, terlalu hebat rupanya dan sangat bergerak. Bergerak-gerak 2 kupingnya. Maka berkata Jibril alaihissalam, "Hei Muhammad, naiklah olehmu atas kendaraan." Dan ini maka berontak oleh buruk itu, maka memegangnya oleh Jibril alaihissalam. Beserta ia berkata kepada buruk itu, "Apakah engkau tidak tahu siapa ini hendak menunggang atas belakangmu? Apakah engkau tiada malu padanya? Maka demi Tuhan yang maha besar, tiada seorang menunggang atasmu yang terlebih mulia daripadanya." Maka lalu bergerak ia, maka buruk itu merendahkan dirinya ke bumi dan berpeluh keringat karena malunya pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka menunggang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas buruk itu, dan Jibril alaihissalam di sebelah kanannya memegang pelana buruk itu, dengan Mikail alaihissalam di sebelah kirinya memegang akan kekangnya. Maka terlalu tangkas buruk itu memegangkan kedua sayapnya, mengembangkan kedua sayapnya seperti kilat, sekali langkah sepandangan mata. Maka tiada lama maka sampai ia kepada suatu tanah yang terhias dengan banyak pohon kurma yang banyak buahnya. Maka memerintahkan oleh Jibril alaihissalam akan buruk itu beserta katanya, "Hei Muhammad, turun olehmu bersembahyang di sini 2 rakaat. Maka inilah negeri Madinah, bakal tempat pindahmu dari Mekah dan tempat masjidmu dan kuburmu." Maka turunlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sembahyang. Maka setelah sudah naik lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas buruk itu dengan kelakuan yang demikian itu hingga sampai Bukit Tursina. Maka disuruh pula oleh Jibril alaihissalam akan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun bersembahyang 2 rakaat di tempat munajat Nabi Musa alaihissalam kepada Allah Ta'ala. Setelah sudah maka berjalan pula dengan kelakuan yang demikian itu hingga sampai kepada Baitul Laham, yaitu tempat diberanakan Nabi Isa alaihissalam. Maka disuruh pula oleh Jibril alaihissalam agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sembahyang 2 rakaat. Sebagai lagi ada beberapa pura pencoba yang mendatangi pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam perjalanannya itu. Maka bermula daripada itu ada suatu suara yang datang dari pihak sebelah kanan memanggil-manggil akan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 3 kali dengan katanya, "Hai Muhammad." Perlahan sedikit maka tiada berpaling oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam padanya. Kemudian daripada itu maka datang pula suatu suara dari pihak sebelah kiri 3 kali dengan katanya, "Hai Muhammad." Perlahan sedikit maka tiada pula berpaling oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam padanya. Kemudian daripada itu maka datang seorang perempuan dengan segala perhiasannya hendak menyatakan dirinya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan katanya, "Hai Muhammad, berhenti olehmu sebentar padaku." Maka tiada pula berpaling oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam padanya. Kemudian setelah sudah sekalian itu maka bertanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada Jibril alaihi salam, "Siapakah yang memanggil-manggil dari sebelah kanan itu, dan siapa yang memanggil-manggil dari sebelah kiri, dan siapa perempuan itu?" Maka berkata Jibril alaihissalam, "Adapun yang dari sebelah kanan itu panggilan Yahudi. Maka demi Allah Azza wa Jal, jika menyahuti olehmu akan panggilan itu, niscaya umatmu menjadi Yahudi. Dan adapun panggilan yang dari sebelah kiri itu yaitu panggilan Nasrani. Maka demi Allah Azza wa Jal, jika menyahuti olehmu akan panggilan itu, niscaya umatmu menjadi Nasrani. Dan adapun perempuan itu maka yaitu dunia. Maka jika engkau terima akan panggilan itu, niscaya memilih umatmu akan dunia melebihkan daripada akhirat." Kemudian daripada itu maka datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh malaikat membawa 2 piala, yang satu berisi susu dan yang kedua berisi arak.
Maka berkata malaikat itu, "Hei Muhammad, minum olehmu salah satu daripada keduanya." Maka meminum oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan susu. Maka menegah olehnya daripada arak itu. Maka berkata Jibril alaihissalam dengan mengenakan olehmu, "Hai Muhammad, akan kebenaran yang engkau minum, maka demi Tuhan Azza wa Jalla jika engkau minum arak, niscaya kesasar sesat umatmu daripada agama Islam sesudahnya engkau mati adanya." Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim waj'alna min khiyari ummati wa min ahli syafaati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim waj'alna min khiyari ummati wa min ahli syafaati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sahdan maka menaiki oleh malaikat hijab yang pertama bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti kilat hingga sampai kepada malaikat menunggu hijab. Yang kedua maka berkata malaikat itu, "Siapa engkau?" Maka berkata malaikat hijab yang pertama, "Aku malaikat hijab yang pertama bersama-sama Muhammad yang telah disuruh datang." Maka berkata malaikat itu, "Allahu Akbar." Maka mengeluarkan tangannya dari bawah hijab itu mengangkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka demikian pula menaiki oleh beberapa malaikat segala hijab akan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga sampai kepada tingkat Mi'raj yang ke-10. Maka menaiki oleh beberapa malaikat hijab lagi hingga sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tempat yang namakan mustawa, yaitu tempat yang maha tinggi lagi maha luas, terang bercahaya-cahaya. Maka mendengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan suara kalam yang bergerak di atas Lauhul Mahfuz. Maka di situ lantas turun suatu tempat duduk yang amat hebat bersinar-sinar dengan segala cahaya, yaitu yang dinamakan Rafraful Akhdar. Maka kedudukannya oleh malaikat mukarrabin akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas tempat itu. Maka menaiki oleh Rafraful Akhdar seperti kilat hingga sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah arsy. Maka lalu sangat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdebar-debar hatinya dan terkancing lidahnya daripada berkata-kata dari karena hebat arsy dan sangat besarnya dan cahayanya. Maka dari karena rahmat Tuhan Azza wa Jal bagi hebat hambanya, maka dijadikan olehnya di waktu itu juga akan suatu malaikat serupa Abu Bakar Siddiq kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buat menyenangkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada segala ketakutan. Lalu berkata malaikat itu, "Hai Muhammad, bahwasanya Tuhanmu lagi memberi salawat atasmu sebagai lagi turun setetes daripada sundusil arsy jatuh kepada lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum pernah ada dirasa oleh makhluk akan manisnya dan sedapnya. Maka dengan itu diperolehnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilmu awalin wal akhirin. Maka terbuka lidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, "At-tahiyat lillah salawatut thayyibat." Artinya bermula segala kehormatan yang sempurna bersinar-sinarnya bagi Allah Ta'ala, demikian pula segala sembahyang dan segala puji-pujian. Maka berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi Nabi Muhammad, "Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh." Artinya bermula sejahtera atas engkau hai Muhammad dan rahmat Allah Ta'ala segala berkahnya. Maka berkata lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin." Artinya sejahtera atas kami dan atas segala hamba Allah yang saleh. Serta lagi beberapa permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pertanyaannya pada Tuhannya Azza wa Jal di dalam munajatnya itu padanya. Maka sekaliannya dan diperuntukkannya oleh Allah Ta'ala Azza wa Jal bagi Nabi Muhammad dan bagi umatnya, dan serta lagi dikaruniakan oleh Tuhan bagi Nabi Muhammad akan 3 warna ilmu. Bermula ilmu yang pertama
Tiada diizinkan oleh Allah Ta'ala bagi Nabi Muhammad bahwa ia menyatakan pada suatu makhluk. Dan ilmu yang kedua diizinkan olehnya bagi Nabi Muhammad mengetahuikannya pada pilihan daripada sahabat. Dan ilmu yang ketiga diperintahkan oleh Allah Ta'ala akan Nabi Muhammad SAW bahwa ia menyampaikan pada umatnya maka yang yaitu firman Allah Ta'ala, fa'auha ila abdihi fa'auha, artinya maka memberi pengetahuan oleh Allah Ta'ala kepada hambanya barang yang telah ia memberi pengetahuan padanya, dan memperaturatkan oleh Allah Ta'ala atas Nabi Muhammad dan atas umatnya 50 waktu sembahyang di dalam sehari semalam. Maka setelah selesai munajat Nabi Muhammad SAW pada Tuhannya dengan segala permintaannya bagi dirinya dan bagi umatnya, dan penerima akan segala pemerintahan Tuhannya dan memperuntukannya oleh Tuhan Azza wa Jalla, dan akan segala permintaan hambanya, dan menyuruhkannya menyampaikan segala pemerintahannya pada sekalian umatnya. Maka lalu ketika itu mengucap oleh sekalian malaikat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Setelah sudah itu maka diizinkan oleh Tuhan Azza wa Jalla bagi Rasulullah SAW berpulang menyampaikan segala pemerintahannya kepada sekalian umatnya. Maka lalu menurunkan Ar-Raful Akhdar akan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kelakuan naiknya, maka hingga bertemu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan Jibril Alaihissalam, dan di Suratul Muntaha maka disebut oleh Jibril Alaihissalam dengan segala puji-pujian dengan kitabnya, dan berbahagialah engkau hai Muhammad dengan pengasih Tuhan Azza wa Jalla dengan barang yang belum pernah diberikannya bagi suatu makhluk dengan pangkat kebesaran yang tiada sampai padanya suatu makhluk. Maka beri syukur olehmu pada Allah Ta'ala bahwasanya Allah Ta'ala mengasihi kepada hambanya yang memberi syukur padanya. Maka lalu Rasulullah SAW beri syukur pada Tuhannya. Kemudian hingga sampai Rasulullah SAW kepada Nabi Musa alaihissalam. Maka menanyanya oleh Nabi Musa alaihissalam apa yang telah memerintahkan oleh Allah Ta'ala atas umatmu hai Muhammad. Maka berkata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sembahyang 50 waktu di dalam sehari semalam. Maka berkata Nabi Musa alaihissalam, balik olehmu hai Muhammad kepada Tuhan, balik olehmu hai Muhammad kepada Tuhan, maka meminta olehmu keringanan atas umatmu bahwasanya mereka itu tiada kuasa mengerjakannya. Yang demikian itu maka berbalik oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga Suratul Muntaha, lalu sujud pada Allah Ta'ala yang berfirman Allah Ta'ala, hai Muhammad engkau angkat kepalamu dan meminta apa barang yang kehendakmu meminta oleh Rasulullah SAW keringanan atas umatnya. Maka dikurangkan oleh Allah Ta'ala 50 waktu. Maka hingga sampai Rasulullah SAW kepada Nabi Musa alaihissalam mengkhabarkan akan keringanannya. Maka berkata Nabi Musa alaihissalam, minta olehmu lagi akan keringanan bahwasanya umatmu tiada kuasa mengerjakan yang demikian itu. Maka berbalik lagi Rasulullah SAW ke Sidratul Muntaha, maka bersujud lagi, maka dikurangi lagi 5 waktu. Maka demikian pula berkali-kali Nabi Musa alaihissalam mintakan Rasulullah SAW berminta pada Allah Ta'ala Subhanahu wa Ta'ala keringanan atas umatnya. Maka dikurangkan pula oleh Allah Ta'ala, maka hingga sampai 5 waktu di dalam sehari semalam. Maka berfirman Allah Ta'ala, itulah yang aku tentukan atasmu dan atas umatmu, dan bagi 5 waktu itu pahala 50 waktu. Dan barang siapa yang hendak mengerjakan suatu kebajikan yang sunnah, maka tiada sampai ia mengerjakannya, maka tiada ditulis baginya suatu kebajikan. Maka jika dikerjakannya maka ditulis baginya 10 kebajikan. Dan barang siapa hendak mengerjakan suatu kejahatan, maka tiada sampai ia mengerjakannya, maka tiada ditulis suatu apa atasnya. Maka jika ia mengerjakannya maka ditulis atasnya suatu kejahatan. Maka hingga sampai Rasulullah SAW kepada Nabi Musa alaihissalam, maka minta pula oleh Nabi Musa bahwa Rasulullah SAW minta keringanan. Maka berkata Rasulullah SAW, telah kami
serta kami sangat malu kepada Tuhan Azza wa Jalla, dan pula telah menentukan olehnya akan 55 waktu itu adanya. Sebagai lagi telah berkata ulama bahwa hikmatnya Tuhan Azza wa Jalla atas berulang-ulang Rasulullah SAW 9 kali minta pada Allah Ta'ala dengan permintaannya itu, maka memperkenankan oleh Allah Ta'ala akan segala permintaannya itu, maka adalah ia karena menyatakan oleh Allah Ta'ala kepada sekalian malaikat akan ketinggian Rasulullah SAW dan magam qabul syafaatnya padanya. Allahumma salli ala Sayyidina wa Syafiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ja'ala min khiyari ummatihi wa min ali syafaat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ayo para jamaah hadirin sekalian, untuk kesempurnaan pembacaan kitab Jahrul Basim, mari kita mengangkat kedua tangan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga hajat-hajat kita Allah terima dan Allah mudahkan segala urusan kita dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillahi Rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna qad hadarna tilawata qissati mi'raji nabiyyikal karim wa rasulikal mubarakil azim, faqdi alaina bi barakati libasil izzi wat takrim واسكننا بجواره في دار النعيم ونعمنا في الجنة بالمقيم. اللهم إنا نسألك بجاه النبي المصطفى وآله وأصحابه أهل الصدق والوفاء أن تكون لنا معينا وشفيعا وبوئنا من الجنة غرفا وارزقنا بجاهه عندك قبولا وعزا وشرفا. اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك المختار وآله الأطهار والسادة الأبرار أن تكفر عنا الذنوب والأوزار. يا الله يا الله يا الله يا عزيز يا جبار، واحرسنا من جميع المحاسد والمفاسد والمكاره والمخاوف والأخطار، واجمع بيننا وبينه في دار القرار، وتقبل منا ما قدمناه من يسير أعمالنا بالإعلان والإصرار، وارحمنا برحمتك واغفر لنا فإنك أنت الغفور الغفار. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والغم ومن الجهل والكسل والحزن ومن العجز والجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم تقبل شفاعة سيدنا محمد الكبرى وارفع درجته العليا وضيه له في الآخرة والأولى كما أتيت إبراهيم وموسى. اللهم اجعل سيدنا محمد من أكرم عبادك عليه كرامة ومن أرفعهم عندك درجة ومن أعظمهم خطرا ومن أمكانهم شفاعة. اللهم أتبعه من أمته وذريته ما تقر به عينه وأجزيه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، وأجزي الأنبياء والمرسلين كلهم خيرا. وصل وسلم على سيدنا محمد وآدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من الأنبياء والمرسلين صلاة وسلاما دائمين إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين ولمن حضر ولمن غاب عنا من المسلمين أجمعين ولمن أوصانا وأوصيناه بالدعاء
اللهم اكتب بالسلامة اللهم اكتب السلامة والصحة والعافية علينا وعلى جميع الحجاج والغزار والمسافرين بالبرك وبحرك من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين. اللهم طهر قلوبنا من الرزق الحسي والمعنوي والأدناس وعزنا من شر الجنة والناس. اللهم لا تحيينا في غفلة اللهم لا تحيينا في غفلة ولا تأخذنا على غرة واجعل آخر كلامنا من الدنيا قولا لا إله لا إله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم انفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فاتحة. الفاتحة لصاحب الماضي صاحب الدرر الحبيب علي محمد الحبشي وصولي فرهم من الله يتوب الشهوة بالرحمة والمغفرة. الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم واسرارهم وانوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والاخره. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد اللهم صل عليه خير في الكون أشرف. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد أحد الورى منطقا وأصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد اللهم صل عليه. تحقق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد اللهم صل عليه. تفرق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد
وآله ومن للحبيب عاشاك. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد اللهم صل عليه النبي توثاك. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك. السلام عليك أزكى الأزكياء. السلام عليك أصفى الأصفياء. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أطغى الأذكياء. 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 المشفع في القيام. على المقدم في الإمامة. السلام على المشفع في القيام. السلام على المقدم في الإمام. السلام على المتوج بالكرامة. السلام عليك. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء.
الأذكياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أضغار الأذكياء الله صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلى الله عليه وعلى آله. فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. صلى الله محمد عليه. رسول الله اللهم صل عليه. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. صلى الله سيماهم في عليه. وجوههم من أثر السجود. صلى الله ذلك مثلهم في عليه. التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صلى الله عليه. وملائكته يصلون على النبي. اللهم صل يا أيها عليه الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه. صلى الله تعالى عليه. مجده وذو شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة. صلى الله عليه عليه. وجل عبيده رحمة. صلى الله الأزلية عليه. بخلق هذا العبد المحبوب الله فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والخيول. صلى الله عليه. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان. صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم آله. صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع أجل ينقضى بانتشار فضله في القريب والشاسع. صلى الله وله الحمد الذي عليه. لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد
حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه يتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا صلى الله عليه في الحسن على مقام وتناهى في مجد وتعالى لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلالا صلى الله عليه وهو من فوق علم ما قد رأت رفعة في شؤونه وكمالا فسبحان الذي يبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان صلى الله عليه في عالم البطون والظهور ما ملا الوجود الخلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان صلى الله عليه بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان وتصديق شواهده صلى الله وأشهد أن سيدنا عليه محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله صلى الله عبد عليه أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا صلى الله عليه للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر صلى الله اللهم صل عليه وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وزكاة التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق ربوبيته في مواتن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلى الله صلاة يتصل بها روح عليه المصلي عليه به وينبسط في قلبه نور سر التعلق به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتضوا صحوة المجد بقربه وتفيأوا ذل الأشرف الأصلي بيده وحبه ما عتر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى Hadirin buat آله. para jemaah yang masih ada di luar tolong masuk ke dalam. Sekali lagi buat para jemaah yang rapatan lagi, maju lagi. Ayo. Buat panitia tolong diatur. Sekali lagi buat para jemaah yang masih di luar tolong masuk ke dalam. Tolong rapatkan lagi barisannya. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلوات الله تغشى أشرف الرسل الطيب
شرف الرسل الطائب وتعم على جمع ما بدا نور الكواكب تجلى بالبشر والمغارب مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبائب صلوات الله تغشى شرف الرسل الطائب وتعم على جمع ما بدا نور الكواكب بشمس خافيت فيها الكواكب مرحبا أهلا بشمس كالبحت كل البيايب صلوات الله تغشى شرف الرسل الطائب وتعم على جمع ما بدا نور الكواكب ما لاحت كواكب على أحمد خير ما ركبت نجائب حاد الصورة باسم الحبائب فحز سكرها طاف الركائب صلاة الله مالت كواكب على أحمد خير من ركب النجائب هدانا
وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم، نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة صلى الله فنفذت عليه التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين، حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين، فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون، فما من صلب ضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة، وهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره مواضع خروجه. صلى الله وقد قضت عليه الأقدار الأزلية بما قضت، وأزهرت من سر هذا النور ما أظهرت، وخصصت به من خصصت. صلى الله عليه. فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر، صلى الله ونور عليه حير الأفكار ظهوره وبهر، فتعلقت همة الراقم لهذه الحروف بأن يرقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف. صلى الله وإن كانت عليه الألسن لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين، وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين، وإلا فأنا تعرب الأكلام من شؤون خير الأنام، ولكن هزني إلى تدوين ما حفظه من سير أشرف المخلوقين، وما أكرم الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين، وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولاعد التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع، ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد عن القلم يأخذ ما حركته في العنامل مما استفاده فهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائل التي أحسن شمائل، وهنا حسنا أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار، ليتشرف بكتابة الكلام والقرطاس وتنزه في هدايك الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الحديث مشهورا أن أول شيء خلق الله هو النور المدعى في هذه الصورة، ونور هذا الحبيب أول معلوق برز في العالم، ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم. وقد أخرج عبد الرزاق بسند عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلق الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق الله قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره،
وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في خلق وآخرهم في البعث. وقد عدت رواية بأنه أول خلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال واستودعت هذا النور المبين وأصلاب وبطون من شرفته من العالمين، فنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى وصلته يد العلم القديم إلى من خصص بالتكريم بالكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المحاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة، فدلقه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمته أشياؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها، فعملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا إللا، أتمر شهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ علق به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المسنونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج، والعيون متشوقة إلى بروده متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه، وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة، وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام. ولم تزل الأرض والسماوات متدمخة بعذر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروده من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والزهور. فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببرود هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا أرحم الراحمين يا أرحم فرج
يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بك يا بلبلا أهلي سنك saudara dapat terpelihara aman dan sejahtera. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين Ibadah serta taat bakti setiap saat berpegang dengan kuat agama hingga wafat. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا طالبتنا من يومنا هذا إلى اليوم الآخر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين غروب أعوان ودع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب وامطر الوجود إليه على أهل الوجود تزيد وسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيش. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت جنع هذا المسطور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور فأنفذ الحق حكم على أتم الله عليه نعمة من خواص الأمة أن يحضر عند ودعه أمة تأنيسا لجنابها المزعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود. فحضر بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على هدوره وجود هذا المولود فانفلق سبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحميد المحمود مذعنا لله بتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام
عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسيني مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين يا الله يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله يا الله يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم صلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمرا كل حين يتجدد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك عليه وعلى آله
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وإن برد صلى الله عليه وسلم من بدء يوم برد رافعا طرفه إلى السماء ومن بذلك رفع إلا أنه له شرفا على مجده والسماء. وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع الولادة قبره في الحرمين. وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم ولد محتونا مكخولا مقطوعا سرا فولد ذلك لشرفه عند الله عيد القدرة. ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوق وأفضل الحبائب. وقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أمه شفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستحل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك. وقال الشفاء فأضع لهما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعد القصور الروم. قال ثم ألبسته وأضجعته فلم أنشب أن أغشيتني ظلمة ورقب وقشعريرات عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به؟ قال إلى المغرب. وأسفر ذلك العاني ثم عودني الرغب والظلمة والقشعريرة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت إلى به؟ قالت إلى المشرق. قالت فلم يزل الحديث مني على بالي حتى ابتعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما. وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وبحر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفه عند مولاه وأن عنايته في كل حين درعا وأنه الحادي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تليق عن كتاباته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له خلق السهل واللحظ المحتوي على معنى الجزل. إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة. وله مع سهولة أخلاقه الحيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية. ومن نشر طيبه تأثرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه. أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجبسها بعنانه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقعه مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عينة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي
ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم، فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من ضرري الأوصاف المحمدية أكودا، توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل السي فيه مشكورا وفعل فيه محمودا، ويكتب في عملي في الأعمال المقبولة، وتوجه في توجهات الخاصلة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة، وعلى باب عزته تهدرها فتغشاها منه الفيوضات الغامرة، نتوجه إليك بأشرف وسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامي راية دعوتك الشاملة، الأقب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر، قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوش إرشادك لأهل ودادك، سيد الكونين وأشرف الثقلين، العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم، ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولأهدك من الحافظين. اللهم إن لنا عدماء في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووله وظاهره، وعم ببركاته وشريف وجهاته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وآدم راية الدين القويم في جميع الأقطار المنشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة، واكشف اللهم كربة المكروبين، واقضي دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتعييد من عندك ونسر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب في الحسن الحسين من جميع
والبلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب لأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil muhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Labbaika ya Rasulullah, labbaika ya Habiballah, labbaika ya Nabi Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulah amma ba'du. Rabbi sahli sadri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Pertama-tama yang saya hormati guru kita, pimpinan Majlis Ta'lim Raudatul Haddad, Al-Ustadz Al-Habib As-Sayyid Faisal bin Agil Al-Haddad, mata'anallahu fi kulli hayati syarifah. Kita doakan guru kita mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan rezekinya, dikabul semua hajat dan cita-citanya, ilmunya bermanfaat buat kita semua. Dan yang kami hormati para alim ulama, para asadid, para kiai, para habaib, para ustadz, para haj, wabil khusus yang kami hormati Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad bin Abdurrahman bin Sayyidil Walid Habib Abdurrahman As-Segaf, dan yang kami hormati Al-Ustadz Al-Habib Abu Bakar bin Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman As-Segaf, dan yang kami hormati para habaib lainnya dan tuan-tuan guru yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan rasa takdim saya kepada tuan guru-guru sekalian. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan rezekinya, dikabul semua hajat dan cita-citanya, amin ya rabbal alamin. Dan yang kami hormati segenap aparatur pemerintah, Bapak TNI, Polri, Bapak Lurah, Bapak Camat, Kecamatan Tajur Halang, dan yang kami hormati para ibu, para bapak, para remaja yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tak lupa mari sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai saat ini kita masih diberikan berbagai macam nikmat. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam acara peringatan Maulid Nabi dan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa selawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa juga kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, tabi'in tabi'at muslimin wal muslimat,
Dan mudah-mudahan kita yang sangat mencintainya, yang selalu mengikuti ajaran dan sunnah-sunnahnya akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara pagi ini dengan membacakan suratul Fatihah, di mana kita tadi pagi sudah membacakan tahlil, yasin, tahlil dan khatmil Quran. Dilanjut dengan pembacaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bacakan suratul Fatihah dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan perkumpulan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita diberikan rahmat, taufik dan hidayah, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dikabul semua hajat dan cita-citanya, ala hadiniyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syiril al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ghfirli wa li walidayya. Meningkat ke acara selanjutnya yaitu sambutan dari pimpinan Majlis Taklim Raudatul Haddad pada guru kita Al-Ustadz Al-Habib Zaid Faisal bin Agil Al-Haddad. Kepada beliau kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Hadirin hadirat yang berbahagia, para habaib, para asatidzah, para guru, para orang tua, bapak-bapak, ibu, remaja sekalian, wabil khusus kepada guru kita yang mulia yaitu Sayyidil Habib, Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad bin Sayyidil Walid Al-Imamul Barakah Al-Habib Abdurrahman As-Segab, juga guru kita yang mulia Sayyidil Habib Al-Ustadz Al-Habib Abu Bakar bin Sayyidil Walid Al-Imam Al-Barakah Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad As-Segab, yang mudah-mudahan beliau dan juga beserta keluarga besar beliau, kakak-kakak beliau, anak keturunan beliau dalam keadaan sehat afiah, dipanjangkan usia dalam sehat afiah, dan segala hajat-hajatnya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Gak panjang lebar, hanya dalam penyambutan ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian yang hadir, baik laki maupun perempuan. Mohon maaf, mohon ridhonya kalau ada kekurangan sana dan sini, baik dalam pelayanan, tutur kata, penyambutan dan sebagainya. Dan juga terima kasih kepada para tetangga seluruhnya tanpa terkecuali, yang muslim atau non muslim, yang telah membantu kegiatan peringatan Maulid Nabi besar dan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus haul kedua orang tua Al-Fagir. Dan terima kasih juga kepada segenap panitia yang telah membantu baik moral maupun material, yang telah sumbang-sumbel, ke orang Betawi bilang, dalam mencari dana, mencari ini dan sebagainya. Alhamdulillah. Tapi juga mohon maaf kalau misalnya ada nama-nama Anda dibawa, padahal yang sepengetahuan Anda terbatas dari murid-murid Anda aja. Jadi kalau ada mungkin di Tajur Halang yang minta-minta atau di mana, sekarang kan zamannya lagi nyari kejelekan para habaib. Yang cakepnya nggak diambil, tapi yang jeleknya diambil. Keduanya lagi belum lagi fitnah. Katanya yang membebaskan Indonesia kalau bukan kata Habib, kata Roma Irama. Padahal nggak pernah satu pun ada Habib yang mengatakan Indonesia merdeka karena Habib, tidak. Kalau bilang ikut andil, ya semua ikut andil. Mau Arab, mau Cina, mau Sunda, mau Betawi, semuanya. Selama dia bangsa Indonesia, semuanya turut andil dalam kemerdekaan Indonesia. Tapi kalau ada satu pihak yang mengatakan si Oma ini ngomong nih, ya karena di podcastnya kemarin lagi ngebujuk Menteri Agama, mengatakan Habib yang mana, nggak ada satupun.
Jadi kalau ada memang yang jelek itu oknum. Oknum di mana aja ada. Mau Habib bukan Habib. Karena bukan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nanti kalau guru kita berbicara nasihat tolong jangan ada yang berisik. Kalau yang berisik itu bukan dari jamaah Anda. Kalau jamaah Anda tahu, Anda nggak paling suka dimanapun Anda bicara, ya dua ini penyakit umat Islam. Makanya nggak dapat nasihat. Nasihat masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Karena ini Anda nganggap ini bukan maulid tapi pengajian, tapi isi dengan maulid. Sebab maulid banyak tabligh akbar, selesai masuk kuping kanan, keluar kuping kanan. Kenapa? Karena yang hadir nggak nyimak nasihat agama. Dari mana nggak nyimaknya? Anda habis bicara, jangan minum pakai tangan kiri. Selesai kita ngomong depan kita makan tangan kiri. Minum tangan kiri. Kenapa? Berarti nggak nyimak. Kenapa nggak nyimak? Dua permasalahannya. Ketika nasihat berjalan, satu ngerokok. Yang kedua main HP. Yang belakang jangan berisik nih. Ntar guru lagi bicara berisik lagi. Ya, jangan ada yang berisik. Jangan ngobrol, nasihat dengerin di depan. Jangan kayak orang alim ketika nasihat, anak hadroh kayak tuh sering begitu. Jadi kalau nasihat berjalan ngumpet, nggak dengerin malah ngerokok. Dia mau Habib bukan Habib, nggak dapat ilmu sama manfaatnya. Ini 40 tahun Anda ngerokok, Anda bisa berhenti karena Anda menghormatin maulid. Anda hormatin setiap depan guru tanya beliau. Anda nggak pernah merokok depan guru, nggak pernah merokok di tempat maulid, di magam dan tak sebagainya. Alhamdulillah 40 tahun Anda ngerokok, ini hari, bukan ini hari, udah lama Anda bisa berhenti merokok. Main HP, Anda udah nggak main HP 3 tahun, nggak main WA. HP masih, kalau kagak HP nggak dapat pacar gitu. Ya, jangan serius-serius banget. Maksudnya HP gunakan dengan bijak. Yang merokok silakan, Anda nggak anti yang merokok. Depan Anda ngerokok banyak. Cuma jangan lagi majelis berjalan. Jangan di depan orang tua, jangan di depan guru, hormatin. Jadi ada merokok tempat-tempatnya. Kalau udah selesai acara nih, habis selesai. Ya mau pulang, mau nabun silakan. Mau bakar angkot silakan, urusan lo, bukan urusan gua. Nah jadi itu. Nah kemudian di akhir, kalian berjuangnya apa buat guru agama? Ini kan masing-masing punya guru kan? Punya guru di kampungnya, punya guru yang kalian mau dapat ilmu. Apa yang sudah kita lakukan buat guru kita? Orang tua udah habis, orang tua Anda udah meninggal. Anda berpikir orang tua meninggal, guru-guru Masya Allah udah pada meninggal. Ente tahu, kalau sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad SAW, itu bukan hanya doain Nabi aja, tapi nyawanya disetor buat Nabi. Nyawanya nih buat Nabi Muhammad. Dari mana? Tuh lihat kalau perang, dia nggak mau Nabi terluka, mendingan gua yang mati daripada Nabi Muhammad. Nah, zaman sekarang kan bukan zaman perang. Bagaimana? Setor nyawa kalian buat guru-guru kita. Kalau masih ada orang tua silakan nggak apa-apa. Itu berkah udah. Masih ada orang tua hidup, ya Allah nyawaku ini sisanya umur berapa? Aku kasih buat 2 orang tuaku. Kalau nggak punya orang tua, kasih guru. Anda nggak dari dulu karena belum kepikiran ke situ. Karena lagi mikirin, karena Anda minta. Karena ada guru kita yang bicara kalau umur 40 ke atas masih belum baik, diharapin baiknya susah. Mendingan mati muda-muda daripada di atas 40 masih geblek, susah baiknya. Di situ Anda minta sama Allah Subhanahu wa taala. Waktu umur 30, ya Allah kalau 40 ke atas nggak jadi manfaat, jadi guru, jadi bajingan, mendingan meninggal muda-muda. Itu umur berjalan, umur 40 tuh kalau sakit ingat mati. Karena permintaan kita itu. Tapi alhamdulillah sekarang udah 40 bahkan udah 52. Walaupun bini masih 1. Ya, itu ucapan doang. Padahal Anda nggak punya umur. Ini Anda bicara depan guru kita dan semua. Kalau Anda kata Anda mati muda, ini hari Anda mati atau besok karena Anda selalu ingat mati, itu karena nyawa Anda, umur Anda udah nggak ada. Anda ngomong sama Allah Ta'ala, dan inti jadi saksi ini hari Anda ngomong lagi, udah lama Anda ngomong, udah setahun lebih. Kalau ini panjang umur, ini bonus dari Allah. Anda nyawa Anda ini mungkin kalau dikasih 20 tahun, 30 tahun lagi, ya Allah ini aku hadiahkan seluruhnya buat guru-guru Al-Fagir. Guru-guru hamba ya Allah. Guru nggak satu masalahnya, masih ada Ustadz Bakar, Ustadz Alwi, Ustadz Muhammad, Ustadz Umar terutama yang beliau adalah orang pertama yang Al-Fagir kenal saat kenal agama di tahun 87. Al-Fagir les malam,
ya privat itu pertama kali sebelum masuk Sagopa. Jadi beliau orang yang pertama dan beliau yang menikahkan Al-Fagir. Makanya Al-Fagir belum berani ngundang karena acaranya pagi bentrok, Al-Fagir nggak berani gitu. Tapi suatu saat insya Allah beliau semuanya panjang umur sehat afiat. Jadi Al-Fagir nggak punya umur ini. Jadi anak hadiahkan buat guru. Kalau masih panjang umur sekalian, ya inilah fadilah Allah Ta'ala. Yang mana Allah akan ganjar setiap kita berbuat baik. Mungkin kalau Allah mau ganjar di dunia ini yang umur aneh mungkin, aneh nggak tahu, tinggal 20 tahun. Ditambahin sama Allah Ta'ala. Ente udah pada mati, murid-murid aneh masih hidup. Lah bingung gue sendirian. Ya. Andai kata memang Allah nggak kasih di alam dunia, habis umur aneh nggak ada umur, tapi orang guru-guru aneh semuanya itu kan manfaat. Aneh yang dikubur dapat pahala dari guru-guru, sebab kita hadiahkan. Jadi hadiahkan bukan hanya hadiah material, tapi hadiah. Berani gak kalian? Taruh gak semuanya deh, ya Allah umur hamba 2 minggunya dikurangin ya Allah buat guru. Lah kalau muridnya ada 1000, 1 hari ada 1000 hari. Cuma jarang yang begitu, urusan mati emang masing-masing udah guru-guru gue kan begitu. Kadang-kadang bini dicumpain mati. Ya, ini pelajaran buat aneh, kalau kalian belum kuat jangan. Ya aneh gak pernah takut karena pasti akan mati. Mendingan mati sekarang daripada mati fitnah akhir zaman luar biasa. Ya, yang begini aja kita udah 4 ngelihatnya, apalagi lebih fitnah bikin dahsyat. Ya, kalau inti orang yang tersisa di akhir zaman dan gak ada kebaikan, inti termasuk pengikut Dajjal laknatullah alaih. Tapi kalau matinya memang sebelum kiamat, alhamdulillah. Tapi mudah-mudahan semuanya tetap ada kasbul ikhtiar. Di antara kasbul ikhtiar tadi, Anda berhenti ngerokok, Anda jalan pagi, tetap umur nggak ada, ikhtiar wajib. Apa ikhtiarnya? Biar sehat, jangan sembrono, jalan tabrakan, semua ikhtiar tetap. Bini mau 3, berarti kan minta panjang umur. Iya bini mau 3 panjang umur, padahal nyawa udah kagak ada. Ya untuk semangat. Sebab orang ingat mati aja tapi hidup lesu nggak bergairah, nggak boleh juga sama Rasulullah. Ya, paham nih ya? Jadi jangan mikir juga, bu besok kiamat, jangan. Guru marah banget dulu. Abi Muhammad kiamat, kapan kiamat? Mau dekat masih jauh. Artinya Pak, biar inti punya angan-angan yang baik. Paham nih ya? Nah, jadi artinya di sini, yuk kita benar-benar nuntut ilmu. Udah jarang lagi sekarang kita nuntut ilmu. Apalagi cuma di medsos itu pelajaran tauhid udah pada berantakan semuanya. Ada jadi aneh umumin juga tuh, termasuk siapa namanya Saiful Karim. Itu hati-hati buat perempuan tuh, pengikutnya banyak tuh. Ya, dia nggak percaya adanya kiamat, dia nggak percaya adanya azab kubur. Bahkan terakhir dinafsirin Al-Qari'ah. Al-Qari'ah itu Al-Qari'ah. Tuh dia salah ngomongnya. Artinya Pak, Al-Qari pembaca laki-laki, Al-Qari'ah pembaca perempuan. Padahal Al-Qari'ah itu masalah kiamat. Al-Qari'ah wa ma'adraka mal-Qari'ah itu jelas, tapi diartikan ini jadi ada makhluk-makhluk yang sangat digagumi orang-orang umat Islam, terutama orang perempuan. Kita masuk, kita komentar, abis kita dibully. Lu sok tahu lu belum bicara hakikat. Ini yang bacaranya hakikat. Wah hakikat sekarang. Bener Habib Utsman radhiyallahu an. Ya, sekarang orang belajarnya hakikat aja, tapi nggak belajar syariat. Makanya Anda buka di sini syariat tiap malam Rebu. Malam Rebu ada pengajian fikih, biar ngerti pelajaran fikih. Biar ngerti ini contoh aja nih sebelum Anda tutup. Ini umat Islam nih kebanyakan kalau ditanya niat wudhu di mana? Di tangan, padahal niat wudhu ketika jatuh air di muka. Kalau wudhunya udah nggak benar, sholatnya ada lagi wudhunya benar sholat. Ketika takbir Allahu Akbar, di situ kita niat bareng sama takbir. Niatnya di hati. Tapi sekarang orang niatnya di mana? Di mulut. Usolli fardhu maghrib, ketika Allahu Akbar hatinya kosong, nggak niat, nggak sah sholatnya. Itu baru satu persoalan. Nah makanya jangan bingung kalau kalian lihat orang sholat, korupsi masih jalan, nipu masih jalan. Kenapa? Karena sholatnya gak diterima sama Allah. Allah udah kasih jawabannya kalau negara kita mau benar, rumah tangga mau benar, kampung kita mau benar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji. Tandanya kalau sholat kalian diterima Allah, jangankan nyakitin orang, buang sampah sembarangan kalian gak bakal lakukan buang sampah. Tapi buktinya lihat Tajur Halang. Sampai ke Citayam orang buang sampah numpuk di mana-mana. Padahal tuh orang yang sholat, apalagi yang gak sholat. Jangan pernah percaya ngasih tabuk pimpinan, amanat sama siapapun yang gak sholat. Yang sholat aja masih bisa khianat. Kok bisa?
bukan sholat yang salah, tapi orangnya salah dalam melakukan sholat. Kenapa? Karena kalau sholatnya benar, yakin firman Allah. Tauhid ini, yakin dengan firman Allah. Inna sholata tanha anil fahsya. Tapi buktinya kita sholat hianat sama guru, hianat sama orang tua, hianat sama temen, nyakitin tetangga, nyakitin orang, baik dari perilaku maupun dari omongannya. Mana sholatnya? Ketahuilah sholatnya nggak diterima. Kata Imam Al-Ghazali, inna sholatal ghafil la tanha anil fahsya'il munkar. Sesungguhnya sholat yang lalai tidak mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sholat, tapi sholatnya lalai. Maknanya dia nggak pakai ilmunya. Makanya duduk di majelis ilmu. Nggak mesti di Rodotul Haddad, dimanapun ada majelis ilmu. Terutama yang diajarkan oleh guru Al-Faqir, ada 3 dalam ilmu syariat. Namanya majelis ilmu. Yaitu fikih, tauhid, dan tasawuf. Itulah ilmu syariat. Majelis dari kata jalasa, isim makan, tempat duduk. Al-ilmu, taklim, dari kata allama yu'allimu takliman, tempat pengajaran. Duduk di mana ada pengajaran, ini kata Sayyidil Walid Al-Habib Umar bin Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman Segaf, yang namanya majlis taklim, di mana majlis duduk di situ guru, ada murid yang menerangkan ilmu syariat, fikih atau akhlak, tasawuf atau tauhid. Kalau tidak, itu namanya bukan majlis taklim. Namanya kalau baca ratib doang namanya majlis kalau maulid, majlis maulid. Kalau zikiran, majelis zikir. Kalau tahlil, majelis tahlil. Tapi semuanya dinamain majelis taklim wal muzakarah. Padahal isinya kagak ada taklim. Bahkan almarhum Habib Muhammad bilang, iya lu ngeratib 10 menit, gibahin orang 2 jam lu nongkrong. Makanya gue gak bikin majelis ratib. Njit gue gutub gak bikin. Itu nyinggung kita sebenarnya. Ya Habib, bagaimana Al-Faqir bikin ratib? Gak apa-apa kalau lu sih. Artinya banyak orang zikir-zikiran hanya setengah jam, 1 jam, 2 jamnya habis, dihapus dengan dosa-dosanya menggibah, menceritakan orang lain. Itu yang terjadi. Kita nggak bikin majlis taklim. Dengar dari sini, nyimak guru kita, perhatikan, jangan ngobrol, jangan main HP, jangan ngerokok. Ya, selesai udah selesai. Ya, ntar kita tutup dengan doa. Selesai itu makan. Selesai makan, kebuli jangan pulang dulu. Tuh disediain nanti setelah makan. Kalau nggak makan nggak bisa karena di CCTV. Mesti makan dulu. Ada rujak, ada somai, ada es doger, ada cilok. Mudah-mudahan kalau rezekinya banyak Anda bikin setan sampai depan. Cuma dari depan lu bayar ya. Ya, bayar ntar. Pokoknya Ustadz bisa bicara, iya sekarang lu ke rumah sakit aja bayar. Ya bencana. Ya jangan dipikirin, jangan diamalin. Ya itu aja. Mohon maaf yang sebesar-besarnya terutama pada Sayyidil Walid Al-Habib Abu Bakar Segaf. Ya mohon maaf kalau ngeduluin bukan apa-apa, ngimbau ini. Ya, Ustadz kalau marah adik itu walaupun bukan jamaah kita berasa yang kena kita. Ya, Ustadz marah sama orang yang kena kita. Kalau kita kan kagak, diomelin masih orang yang disalahin, tuh lu gitu. Ya, kita diomelin tapi nengoknya ke orang tuh padahal dia. Kalau aneh orang yang diomelin itu yang kena gua. Begitu jadi orang. Ini Ustadz lagi ngomong, mobil lagi ngomong. Orang tuh bukan kita. Lu mestinya ngerasa. Manusia tuh siap diomelin, siap didengerin. Jangan dengerin orang mulu tapi nggak mau dengerin tuh rasaknya. Makanya udah bilang, jangan dengerin mubalik yang nggak pernah ngaji. Paham tuh ya? Itu lihatnya mubalik dari mana asalnya, ngaji kagak, nggak pernah lihat, duduk juga nggak pernah. Jangan, sebab nanti ujung-ujungnya ngaco, ngerusak tauhid kita semua. Itu saja, mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada khilaf, ada salah, penjamuan dan sebagainya. Mohon maaf, mohon redoknya. Afwan minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada guru kita Al-Ustadz Al-Habib Sayyid Faisal bin Agil Al-Haddad yang telah menyampaikan pengarahan dan ilmunya selaku dari pimpinan Majlis Taklim Raudatul Haddad. Hadirin jamaah rahimakumullah, mari kita dengarkan yaitu ilmu agama yang akan disampaikan oleh guru kita yang mulia Al-Ustadz Al-Habib Abu Bakar bin Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman As-Segaf. Kepada beliau kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga detik hari ini Allah masih panjangkan umur kita. Allah berikan nikmat umur yang kita gunakan umur kita pada hari ini untuk sama-sama menghadiri peringatan hari kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di satu majlis yang mulia yang dipimpin oleh Al-Habib Faisal Ibn Aqil Al-Haddad, dengan majlis ta'limnya yang dibangun tidak lain tujuannya mengajak kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dapat mempelajari apa-apa yang akan disampaikan sebagai penyambung lidah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di majlis Raudhatul Haddad. Apa yang tadi telah disebutkan di antaranya ilmu fiqih wa ilmu tauhid dan ilmu tasawuf. Mudah-mudahan antum yang hadir, wabil khusus dari masyarakat yang ada di wilayah ini, siapapun yang berharap mendapatkan ridha daripada Allah dan Rasulnya, Allah akan ringankan langkahnya untuk dapat hadir di majlis ta'lim yang dipimpin oleh Al-Habib Faisal Ibn Aqil Al-Haddad. Sebelum saya ucapkan pula terima kasih kepada seluruh jamaah yang telah berusaha ikut membantu perjuangan Al-Habib Faisal untuk memperingati acara Maulidir Rasul sekaligus Isra wal Mi'raj dan haul ayah beliau yang kedua. Mudah-mudahan semua usaha apapun yang kita niatkan untuk kebaikan kita khususnya, juga kebaikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakinkan apapun yang kita perjuangkan mudah-mudahan akan memberi bekas kepada kita, memberi bekas kepada keturunan kita, dan kita yakinkan anak keturunan kita akan menjadi baik, menjadi orang-orang baik karena kita berusaha berjuang bersama orang-orang baik, sehingga nanti Allah pilihkan di antara anak keturunan kita akan menjadi orang-orang yang terbaik di masanya. Amin ya rabbal alamin. Terlebih para habaib, para muallimin, para kiai, para asatidzah yang hadir pada saat ini, bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja putra dan putri, mudah-mudahan langkah kaki ini akan menjadi saksi kelak yaumul qiyamah bahwa langkah kaki kita ini Allah giring untuk mendapatkan yaitu segala kebaikan daripada ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tidak mudah seseorang untuk dapat melangkahkan kakinya untuk menuju kebaikan. Kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak akan pernah sampai kita di tempat ini. Jangankan yang dari jauh, yang sebelah rumah juga nggak bakalan sampai kalau memang Allah tidak kehendaki. Alhamdulillah, bersyukurlah pada hari ini Allah izinkan kita dapat hadir di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan niat baik kita datang akan Allah wujudkan daripada apa yang Allah akan janjikan kepada kita, karena kita serahkan apa yang kita niatkan pada hari ini, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meningkat kepada peringatan Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tadi yang disebutkan oleh Al-Habib Faisal bahwa kita wajib mempelajari ilmu fiqih, wajib mempelajari ilmu tauhid,
ilmu tasawuf. Salah satu peringatan Maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita peringatkan untuk kita mengamalkan daripada tuntunan ilmu tauhid, di mana di dalam kitab Sifat 20 disebutkan di sana wajib bagi tiap-tiap mukallaf, wajib bagi tiap-tiap mukallaf laki atau perempuan yang telah berumur akil baligh untuk mengenal akan hal ihwal Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta mengenal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari mulai diperanakkan baginda Rasulullah. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masa dikandung oleh ibunda Sayyidatuna Aminah radhiyallahu taala anha, sehingga sampai saatnya Rasulullah menjelang detik-detik hari kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kewajiban kita. Ini kewajiban kita, inilah kecerdasan, inilah kejeniusan mereka para ulama. Karena tidak semua nasib umat Nabi Muhammad mendapatkan kesempatan duduk di majalisil ilm. Tidak mendapatkan kesempatan duduk di pesantren-pesantren dan madarisil islamiyah. Tanggung jawab mereka para ulama bagaimana agar umat Nabi Muhammad mengenal siapa sosok Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Maka mereka bersepakat, mereka meminta kepada orang-orang yang ahli untuk menyusun riwayat Maulid Rasul SAW, bagaimana mensifati Rasulullah SAW mulai dari alam kandungan Rasulullah, bagaimana Allah pertunjukkan kepada seluruh alam jagat raya ini tentang proses kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika, ini pada nganga aja nih. Kelihatannya ngaji nggak bayaran nih kelihatannya. Masa-masa ketika Rasulullah akan dilahirkan. Yang kita tahu menurut riwayat daripada sejarah kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad SAW, bahwa Raja Abrahah bersama dengan pala tentaranya sudah ada di seputar negeri Mekah. Mereka belum masuk ke dalam negeri Mekah untuk menghancurkan Ka'bah Baitullahil Haram. Al-Faqir tidak akan ceritakan sabab-musababnya, terlalu panjang untuk disebutkan. Yang pasti Raja Abrahah datang ke negeri Mekah untuk merubuhkan Ka'bah Baitullahil Haram. Saat itulah Raja Abrahah memanggil, yaitu pemimpin negeri Mekah, penjaga Ka'bah Baitullahil Haram, yaitu kakek daripada baginda Rasulullah SAW, Sayyidina Abdul Muttalib. Ketika sampai Sayyidina Abdul Muttalib, Raja Abrahah meminta kepada, yaitu pemimpin negeri Mekah, untuk segera mengevakuasi rakyat negeri Mekah agar mereka keluar dari negeri Mekah, karena tentara Abrahah akan memasukinya. Maka diminta kepada Sayyidina Abdul Muttalib untuk mengevakuasi. Silahkan kalian bawa harta-harta kalian, ternak-ternak kalian. Tidak boleh ada satupun manusia yang tinggal di negeri Mekah. Nggak ada jadi beban. Sayyidina Abdul Muttalib nggak merasa beban. Kok berani Anda masuk ke negeri kami untuk menghancurkan bangsa kami atau negeri kami? Nggak peduli. Bahkan amanat Allah Subhanahu wa ta'ala turun-temurun dari Sayyidina Ibrahim. Sampai Sayyidina Adnan, terus sampai kepada Abdul Muttalib. Allah pilihkan dari bangsa Quraisy yang berbetulan pada saat itu daripada keturunan Rasulullah, yaitu baginda Rasulullah bin Abdullah bin Abdul Muttalib, terus sampai Sayyidina Ibrahim. Allah pilih daripada keturunan daripada Sayyidina Ibrahim, yaitu dari keturunan baginda Rasulullah SAW yang Allah amanatkan untuk menjaga Ka'bah Baitullahil Haram. Sayyidina Abdul Muttalib tidak peduli juga. Maka kaget ini Raja Abrahah. Wahai Tuan Abdul Muttalib,
Kenapa kau seakan-akan nggak peduli dengan penduduk dan masyarakat Anda? Juga Anda nggak peduli dengan Ka'bah. Yang sementara ini saya tahu bahwa Ka'bah Baitullahil Haram diamanatkan oleh Allah kepada satu suku yang mulia di alam jagat raya ini, yaitu bangsa Quraisy. Tapi kau sebagai pimpinannya sepertinya nggak peduli. Dengan senyum Sayyidina Abdul Muttalib berkata, wahai Raja Abraha, Ka'bah bukan milik kami. Kami hanya diminta untuk memelihara dan menjaganya. Tapi kalau Anda ingin datang menghancurkan Ka'bah, saya berlepas tangan. Karena Ka'bah ada pemiliknya, yaitu pencipta alam jagat raya ini. Oleh karena itu, saya akan keluar karena permintaan Anda. Nggak mungkin saya berhadapan dengan Anda. Dengan tentara Anda. Yang kita kenal tentara Abraha adalah tentara bayaran dunia. Yang disewa oleh tentara Romawi, sebagian disewa oleh tentara yaitu Persia. Jadi tidak ada tentara yang kuat di alam dunia kecuali dari negeri Yaman pada saat itu yang digunakan oleh tentara Romawi dan Persia. Sehingga kami nggak berani berhadapan dengan Anda, kami akan turuti permintaan Anda. Ya, secara singkat maka Sayyidina Abdul Muttalib keluar dari kalau kita tenda, ya, tenda besar di mana seorang raja, ya, bersama panglima-panglima perangnya sedang berkumpul. Maka keluarlah Sayyidina Abdul Muttalib kemudian mengevakuasi seluruh masyarakat negeri Mekah. Hanya satu-satunya wanita yang tidak mau keluar. Maka Sayyidina Abdul Muttalib mendatangi yaitu anak menantunya Sayyidatuna Aminah. Wahai kekasihku, wahai anak menantuku, aku tidak ingin kau mati. Aku nggak kepengin cucuku lahir akan dibunuh oleh tentara Abraha. Ayo kita tinggalkan negeri Makkah. Apa kata Sayyidatuna Aminah? Demi Allah, saya tidak akan tinggalkan rumah suamiku, rumah kekasihku, rumah di mana Allah pertemukan aku dengan suamiku, rumah di mana nutfah yang dipancarkan sehingga ada janin yang ditinggalkan oleh suamiku. Aku tidak akan tinggalkan rumah ini. Aku ingin putraku lahir menghadap Ka'bah Baitullahil Haram dan bersyukur kepada Allah. Dia sujud di hadapan Allah sebagai bukti ia sebagai hamba Allah yang kelak sebagaimana aku dapati semua apa yang aku saat hamil, tidak ada satu nabi pun yang tidak datang kepada aku memberi kabar kepada aku bahwa janin yang aku kandung kelak akan menjadi penutup para nabi dan rasul. Aku yakin aku akan terpelihara, janiniku akan terpelihara, dan aku yakini semua berita daripada para anbiya yang mereka datang kepada aku menghabarkan bahwa janin yang akan dilahirkan, yang kau akan lahirkan adalah nabi penutup akhir zaman. Mohon maaf wahai ayahandaku, wahai mertuaku, izinkan aku tinggal. Maka saat itulah merangsek tentara Abraha masuk ke dalam kota Mekah. Di sanalah Allah ya memperlihatkan keagungannya, kekuasaannya, takriman ijlalan li maulidin nabi. Allah turunkan bala tentaranya sebagaimana Allah nyatakan di dalam firman-Nya, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil ila akhiril ayat. Betapa hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, betapa agungnya Nabi Muhammad saat kelahirannya sudah Allah tunjukkan tanda-tandanya, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tadi riwayat Maulid Simtud Durar disampaikan ya
di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya waqad baraza, tapi di dalam yang terakhir sebelum mahalul qiyam apa? Waqad rattaballahu ala huduri hujud hadzal maulud fanfalaka subhul kamali minan nuri an amud wa barazal hamidul mahmud mud'inan lillahi bita'zim. Ini semua ucapan Sayyidatuna Aminah radhiyallahu taala anha diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala saat baginda Rasulullah lahir, betul-betul mud'inan lillahi bita'zim wassujud. Luar biasa, betul-betul Rasulullah lahir dalam keadaan tunduk menghadap Ka'bah Baitullahil Haram mud'inan lillahi wa ta'zim wassujud. Bayi mana dari zaman Nabi Allah Adam sampai saatnya Rasulullah dilahirkan, mungkin sampai sekarang gak ada bayi yang lahir dalam keadaan bersujud kecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, secara singkat saja karena memang ini berkaitan Maulid Rasul dengan Isra wal Mi'raj. Pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk berumur 40 tahun, menjelang umur 50 tahun, Allah muliakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diisrakan dan dimi'rajkan untuk menerima amanat daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijemput oleh malaikat Jibril dengan kendaraannya yang belum pernah ada di alam dunia ini. Maka tibalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Sidratul Muntaha. Untuk apa? Untuk berjumpa dengan Allah. Apakah Allah ada di Sidratul Muntaha? Ini pemahaman kita yang salah. Selalu kita dicekoki bahwa Nabi Muhammad ya dimuliakan oleh Allah, diberangkatkan melewati 7 lapis langit, keluar daripada galaksi alam jagat raya ini sampai Sidratul Muntaha, suatu tempat yang agung, yang mulia, disiapkan untuk Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan Allah. Ya Allah, ini kesalahan besar. Salah besar bahwa Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah. Allah tidak bertempat di Sidratul Muntaha. Ini kesalahan kita. Kenapa kalau begitu Nabi Muhammad dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan keagungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh syariat agama Allah yang Allah berikan kepada seluruh nabi selalu diwakili oleh malaikat Jibril alaihissalam. Satu-satunya syariat agama Allah diserahkan langsung kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tempat yang mulia sebagai satu tanda bahwa keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad menerima amanat daripada Allah Subhanahu wa taala, ini agama untuk disampaikan kepada seluruh ummah langsung daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah di Sidratul Muntaha. Digambarkan bahwa Rasulullah ya secara yaqzatan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala face to face. Ini kesalahan besar. Berarti Allah menempati ruangan. Sedangkan akidah kita tidak diajarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menempati satu ruangan. Ruangan yang dimaksud Sidratul Muntaha menunjukkan keagungan Nabi Muhammad, menunjukkan syariat yang agung yang akan diserahkan oleh Allah untuk diberikan kepada Nabi Muhammad, disampaikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini persoalan mi'raj ini berbahaya kalau memang kita yakini bahwa dimi'rajkan Nabi Muhammad untuk berjumpa dengan Allah. Akibatnya fitnah-fitnah yang besar. Bahkan Sayyidina Faqihul Muqaddam difitnah luar biasa. Padahal Sayyidina Faqihul Muqaddam tidak pernah yaitu menyampaikan yang demikian. Itu Sayyidina Faqihul Muqaddam hanya mengungkapkan
yaitu apa yang terjadi kepada dirinya disampaikan kepada gurunya, karena gurunya Faqih Al-Mughaddam tahu betul. Selalu beliau bercerita seperti anak kepada ayahnya, selalu berharap pencerahan daripada gurunya. Ya. Kenapa aku mengalami hal seperti ini? Semua bisa, kita sholat aja dikatakan mi'raj. Ya. Inilah keagungan umat Nabi Muhammad. Sholatnya saja merupakan satu mi'raj yang luar biasa. Bagaimana dengan Faqih Al-Mughaddam? Kata sang guru, ini pangkat derajat yang belum pernah diberikan kepada manusia. Yang aku alami, hanya engkau, oleh karena itu jangan kau sampaikan kepada siapapun. Jadi itu adalah antara surat menyurat Faqih Al-Mughaddam dengan gurunya. Ya, tapi karena sudah meninggal, sebagaimana saya punya orang tua, nggak pernah tahu bagaimana keadaan Al-Walid dengan sederhananya, dengan tawaduknya, dengan bercampurnya dengan masyarakat. Makanya Al-Walid nggak dikatakan orang alim, dikenalnya dengan ustadz. Oh, udah, umumnya ustadz, namanya ustadz. Ustadznya pakai jim lagi. Tahu pakai jim? Ustadz, ustadz. Ya, Anda sering sama Jawa banyak tatat, baik tat. Bapet bener tuh orang. Tatot-tatot aja. Ya. Ternyata ketika Al-Walid meninggal dunia, terungkap Al-Walid menurus perjalanan rohaniyahnya, berjumpa dengan mereka orang-orang besar di alam ruh. Maka disebut di dalam kitabnya Kitabul Afraf, Khitabil Arwah. Ya, kembali kepada masalah tadi. Oleh karena itu, ya, apa yang disampaikan oleh Habib Faisal bahwa akhir zaman ini adalah zaman fitnah, jangan pernah yaitu terjerumus ya dengan fitnah-fitnah tersebut. Sudah fokus saja dengan ibadah, fokus saja dengan belajar, jangan ngeladenin, jangan suka balas ya apa memberikan apa sih namanya? Ya, statement apa juga. Udah diem, lebih selamat kita. Ya biarin aja, ntar gua ada doer sendiri kan. Iya. Baik, kembali kepada persoalan Maulid dan Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala begitu bangga dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah nyatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ini luar biasa. Allah enggak pernah melahirkan firman Allah kepada selain umat Nabi Muhammad. Bukan umat Nabi Allah Isa, bukan umat Nabi Musa, bukan umat Sayyidina Ibrahim dan seterusnya. Firman Allah menggambarkan keadaan umat di akhir zaman adalah umat yang terbaik yang pernah dilahirkan ke alam dunia adalah kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khaira ummah. Tapi persoalannya, layakkah kita mendapat predikat kuntum khaira ummah? Kayak model orang sholat subuhnya jam 7 mau dibilang kuntum khaira ummah. Ngaji gila nak retromol pura-pura tidur. Ini pantas dikatakan kuntum khaira ummah. Sembahyang apa tadi yang dihabarkan oleh Habib Faisal tadi, bagaimana mungkin ya ketika niat berwudu dari rumah. Iya, cuci tangan udah niat katanya. Nah ini walhasil, kalau memang orang nggak belajar ilmu, akhirnya batallah segala sesuatu niat yang baik untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Apakah layak kita menjadi ya kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas? Ya. Kemudian di sana Rasulullah pun menyampaikan kepada kita, asrafu ummati, semulia-mulianya umatku. Siapa ini? Ya, selain Allah mengatakan kuntum khaira ummah, bahkan Rasulullah pun katakan, ya, asrafu ummati, hamalatul Quran. Orang yang sedikit demi sedikit menghafal Al-Quran.
kita dikumpulkan di dalam acara ini memperingati Maulid Rasul untuk mengungkap apa sih yang jadi baik untukku sebagai yang mana Allah predikatkan kepada kita kuntum khaira ummah. Bahkan Rasulullah begitu bangga dengan ummahnya sehingga Rasulullah katakan asrafu ummati, semulia-mulianya umatku yaitu hamalatul Quran, orang yang sedikit demi sedikit membagi waktunya, mengambil waktunya untuk sedikit-sedikit menghafal Al-Quran. Hafalin Al-Quran yang sekiranya kamu bisa beramal di dalam melaksanakan ibadah salat. Di sana ada suratul Fatihah, kemudian ada di sana surah-surah yang sunnah kita baca setelah yaitu suratul Fatihah. Jangan kuliah lagi, kuliah lagi. Sampai malaikat tekap kuping. Gue bosen. Baca yang lain, hafalin apa yang terkandung di dalam firman Allah. Sedikit saja. Terlebih kepada kita yang umat di akhir zaman ini. Hanya demen mendengar aja ayat suci Al-Quran. Tapi nggak pernah mau membaca. Kenapa? Karena dia nggak belajar, nggak kenal huruf hijaiyah. Bahkan dia tidak bisa menyambung menjadi satu kalimat sempurna. Sehingga dia mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, orang kalau sudah bisa baca Bismillah, luar biasa. Ya. Makanya dipuji sama Allah, kuntum khaira ummah. Nggak cukup Bismillah, dibaca suratul Fatihah, dipelajari. Bahkan bangga betul setelah ini kita Isra Mi'raj, sebentar lagi kita memasuki yaitu Ramadan. Berduyun-duyun kita penuhi musola dan masjid untuk apa? Tadarus. Ini tadarus mojok sana, mojok sini, baca sendiri, perasaan paling pinter. Bacaannya perasaan paling benar. Bukan itu. Tadarus bukannya ada mengisi ruangan di masjid atau musola baca masing-masing. Tadarus duduk bersama-sama, hadirkan guru yang ahli agar bacaan kita yang salah bisa diperbaiki. Pendek hurufnya diketahui, sabdu-sabdunya sebagaimana apa jadwal daripada suratul Fatihah kita pahami. Itu yang dimaksud namanya tadarus, bukannya mojok. Malaikat apa-apaan sih lo? Duduk di depan guru. Ustaz kan kalau panggil guru bayar buseng. Pelit amat. Itu satu kampung atau satu komunitas yang ada masjid atau mushola, ya, yang tadarus banyak betul. Masa nggak bisa 1 bulan ngumpulkan uang untuk bayar seorang guru sebagai hadiah, bukan bayar sebagai hadiah. Karena berterima kasih kepada Allah masih ada orang yang mau membimbing di dalam membaca Al-Quran. Kalau kalian ingin menjadi yaitu tadi asrafu ummati, ambil guru. Sedikit demi sedikit kita pelajari Al-Quran. Surah-surah pendek aja yang kita bisa beramal di dalam sholat yang wajib. Baca surah, belum yang sunnah. Ya Allah enak. Kalau kita mengerti maknanya, kita tahu apa yang tersurat di dalam yaitu surah-surah yang ada yang kita pelajari, ente nggak bakalan buru-buru sembahyang. Enak. Baca surah kita ulang lagi karena kita tahu mengerti apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ulama-ulama kita bingung sembahyang zuhur lama bener. Anda kalau ingat masa Al-Walid dulu kita masih anak-anak, bayang apa sih lama bener? Dari seger sampai layu kita. Ya, sampai diri kita. Lama bener. Rupanya Al-Walid nikmat, kalau kita memang ya begitu deh nasib. Mau ceritain borok sendiri. Karena kita belum mengerti. Setelah kita mengerti, ya Allah, pantas mereka orang-orang saleh nikmat di dalam ibadah. Terutama mereka laksanakan saat-saat qiyamul lail. Itu yang menjadi luar biasa. Dah, sedikit aja.
Ya, mungkin nanti ada yang lainnya. Yang kedua, selain hamalatul Quran. Jadi belajar. Yang belum pernah tahu membaca Al-Quran, panggil bulan ini menjelang Ramadan, panggil guru, kumpulin beberapa orang, yuk kumpulin duit. Daripada beli sendal jepit, mendingan kasih hadiah bakal guru, pahalanya besar. Sampai bisa baca Al-Quran. Yang kedua, sahibul lail. Asrafu ummati, semulia-mulianya umatku, katanya Rasulullah SAW, yaitu sahibul lail. Orang yang biasa bangun malam. Biasakan bangun malam. Untuk apa? Salatul lail. Ya, jangan muluk-muluk. 2 rakaat saja kalau kamu sudah lazimkan. Ya, dengan surah yang kamu pelajari sehari demi sehari. Jangan belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran itu, ya, sebulan 2 bulan belum hafal, jangan pindah. Itu aja cecer sampai menjadi darah daging kita. Sehingga kita baca Al-Quran enak. Ya. Maka ketika sholatul lail, baca tuh surah yang kita sedang hafalkan. Ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala sangat memuji kepada orang-orang yang biasa bangun malam tuh. Kemudian melaksanakan sholatul lail. Masya Allah. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan. Asa ayyab'atha rabbuka maqaman mahmuda. Masya Allah. Ya, ngiri kita sama mereka. Pantas kita model kita begini. Udah keringat dingin masih aja rezeki kita mampet. Enggak pernah sholat malam. Enggak mau belajar Al-Quran. Lihat mereka para aulia ulama salihin. Selain mereka itu berjibaku untuk mengenal Al-Quran. Mereka beramal dengan Al-Quran. Mereka melaksanakan sholatul lail, diamalkan Al-Quran. Masya Allah. Pantas tuh tadi dikatakan. Wa minal lail, sebagian waktu malam itu. Wa minal lail fatahajjat bihi nafilah. Hendaklah kalian bersujud untuk melaksanakan salat nafilah, yaitu ibadah, ya, sunnah-sunnah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai bentuk terima kasih kita kepada Allah. Allah izinkan kita bisa bangun malam. Karena enggak semua orang mendapatkan izin untuk melaksanakan sholatul lail. Ada yang bangun kamar mandi, numpang ngopi, rokok setelah yang ada masih di di asbaknya, tinggal sedikit nyalain, disedot, udah tidur lagi. Ini kita nih. Habib Faisal udah bisa berhenti, Masya Allah. Berarti masih ada yang pengen disedot nih. Aneh paham kalau omongan buaya mah begitu. Kenapa begitu? Ya aneh dulu buaya. Ya, jadi orang yang berhenti berarti ada yang mau disedot lain gitu. Biar paham tuh. Gobul. Jadi seorang yang bangun malam, kemudian Allah berikan ilham kepadanya, ambil air wudu, sempurnakan wudu kita. Ya, ketika kita ada di keran, biasanya kan zaman sekarang model keran. Ya, Bismillahirrahmanirrahim, sambil menyelai-nyelaikan selai-selaikan tangan. Jangan sampai, kata Rasulullah SAW, orang yang tidak menyelai-nyelaikan tangannya ketika berwudu, nanti yaumul qiyamah Allah akan selai-selaikan dengan api neraka. Waliyadzubillah. Ini perkara sunnah aja ancamannya luar biasa. Mau kita jemari-jemari kita, selai-selai jemari kita ini akan dibakar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan selai-selaikan jari jemari kita dengan neraka jahanam. Ini ancaman dari baginda Rasulullah. Orang yang tidak menyelai-nyelaikan. Ya, apakah tangannya nanti ketika berlanjut mencuci kakinya, selai-selaikan juga kaki kita.
tumit kita, hati-hati dengan tumit kita. Ini orang ame tumit kurang perhatian, yang ada selai-selaikannya hanya kakinya aja. Tumitnya ini paling pokok, ini tumit. Dah, ini lain lagi masalah Habib Faisal. Ya, bukan waktunya harus dijelaskan. Jadi bagi orang yang menunaikan yaitu salatul lail, maka ia masuk kelompok orang yang dikatakan asrafu. Kenapa kita kepengen kita dimuliakan di alam dunia? Apakah kepengen jadi ustadz, menjadi muallim, menjadi kiai, menjadi RT, menjadi RW, menjadi lurah dan lain-lain? Kenapa kita berebut pangkat demikian? Padahal pangkat yang Allah janjikan luar biasa kepada kita. Masya Allah, asa rabbuka ayyab'asa rabbuka maqamam mahmuda. Kenapa ini kita nggak kejar? Kenapa? Padahal hanya membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, surah-surah pendek aja, juz amma aja. Ini ada yang hafal juz amma nggak nih? Kelihatannya nggak ada yang jawab. Orang kalau perutnya lemes udah menapas. Kenapa? Lapar Ustaz. Udah nggak tega deh nyebutin ini. Ya mudah-mudahan biar sedikit manfaat aja ya. Amalkan tuh. Kalau kamu ingin mendapatkan apa predikat daripada Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat lilnas ta'muruna bil ma'ruf. Ini salah satu ta'muruna bil ma'ruf. Wa tanha 'anil munkar, dan kita memang enggak punya kemampuan untuk mencegah kemungkaran, tapi dengan amal ma'ruf kita mohon kepada Allah segala kemungkaran akan hilang dari negeri kita. Coba amalkan dulu ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah. Pelajari Al-Quran, bangun salatul lail, munajat kepada Allah, insya Allah Allah singkiran kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di negeri kita, khususnya di kampung kita secara umum. Itu yang memang menjadi predikat untuk kita. Ini umat Islam bisa hanya merayakan Maulid Rasul, tapi nggak pernah mau qiyamul lail, nggak mau baca Al-Quran. Mau jadi apa kalian? Nggak ada manfaatnya duduk seperti ini kalau tidak diamalkan. Ayo duduk, kemudian dengarkan, amalkan. Itu baru orang yang keluar dari ini mendapatkan ampunan daripada Allah. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin para jamaah rahimakumullah, terima kasih kepada guru kita yang telah menyampaikan begitu banyak ilmunya, Al-Ustadz Al-Habib Abu Bakar bin Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman As-Segaf. Hadirin jamaah rahimakumullah, meningkat ke acara selanjutnya yaitu kita berselawat terlebih dahulu, sekalian berinfak kepada para jamaah dan panitia ya. Kali ini kita bersolawat sambil berimpak. Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, semoga kami sekalian menjumpai masa depan, hari raya bulan Ramadan. Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, semoga kami sekalian menjumpai masa depan, hari raya bulan Ramadan, beserta taufik hidayah, sejahtera, sehat, afiat, dihujani dengan rahmat, mohon diberi bantuan. Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, semoga kami sekalian menjumpai masa depan, hari raya bulan Ramadan, bertambah yakin dan ilmu,
yang manfaat tiap waktu, tak tergoda, tak tertipu oleh hawa nafsu syaitan. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, semoga kami sekalian menjumpai masa depan hari raya bulan Ramadan, menjunjung perintah Rabbi, taat bakti pada Nabi, ulama kami hormati, wafat tenang dalam iman. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, semoga kami sekalian menjumpai masa depan hari raya bulan Ramadan. Lindungi, bentengi kami pun sanak famili. Ya Allah, lindungi, bentengi kami pun sanak famili dari perbuatan keji, macam-macam kejahatan. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, semoga kami sekalian menjumpai masa depan hari raya bulan Ramadan. Perlindungan kasih sayang, penjaga syaitan pembimbang, dosa kami tak terbilang, mohon diberi ampunan. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, semoga kami sekalian menjumpai masa depan hari raya bulan Ramadan. Selain kamu ya Allah, Maha Pengasih Pemurah. Selain kamu ya Allah, Maha Pengasih Pemurah. Maafkan orang bersalah, syafaqah beri ampunan. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, semoga kami sekalian menjumpai masa depan hari raya bulan Ramadan. Walaupun dosa bergonong sebesar laut menggulung, namun rahmat Maha Agung meliputi ahli iman. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, semoga kami sekalian menjumpai masa depan hari raya bulan Ramadan. Dengan rahmat-Mu ya Rabbi dan syafaat Kanjeng Nabi. Dengan rahmat-Mu ya Rabbi dan syafaat Kanjeng Nabi. Bebaskan masukan kami syurga taman kenikmatan. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, semoga kami sekalian menjumpai masa depan hari raya bulan Ramadan. Amin ya Allah ya Rahman, amin ya Allah ya Rahman, amin ya Allah ya Rahman, amin ya wasi'al ghufran. Ya Allah Ya Allah, ya
jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah acara telah selesai. Akan ditutup talqin dan doa oleh Kiai Haji Muhammad Hatta. Kepada beliau kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyarafa karam wajada haq alaiha nahya wa lahum sallallahu ta'ala minal aminin Qabul. Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, walhamdulillahi rabbil ya Rasulullah salamun Asyani wa daraji ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyani wa daraji. Hadirin jamaah, tidak ada yang pulang dulu, kita makan siang bersama. Untuk para jamaah dipersilakan mengatur safnya. Tim madroh boleh sambil diiringi salawat. Untuk panitia dipersiapkan untuk makan siang nasi kebuli. Sekali lagi untuk panitia dan jamaah tidak ada yang pulang. لكم بشرى إجابة والقبول من المولى بواسطة الرسول دعاء الإناية فاستجبتم وبادرتم إلى الفضل الجزيل لكم بشرى الإجابة والقبول